Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Khasi Students Union War Jentia Circle, kala leit ban ujor syaka office syaka sub divisional officer civil, halor ka jingyo rung kerteng ki barjela ha ka electoral roll kom ki nong thabut. Ya ka kenhun syaka ki siu lai lam do presiden usamna laj par syndrome. Ringkat ujener sekretari usamna Lorman B Talang, kom ju ru ha ka jingyo don lang jong presiden ka district unit usamna Ohibai Dakar. Manongkong nyemkwa bakawar Jentia kan long kum giwe pat kijaka khamtam ilayo I ban ila sakhi layo ban sakhi dalagi jongi kman ya kijingjia kibajia sekite gitain ishamati hakabaki parado prasnam gijongi ila syayu roy bat ila syaban bay hakiwe kijai berdiri bawan naba bat hadu khlimat bamentagi yo I ba kipat yo kem ya kita kibreo kibadon ti ban penmensau lane ban peniap ya kiparado parasnam gijongi kadau hi kalong ba kine kibreo kibasiem ya gijingim lane ban penmensau kiparado parasnam jongi kidai kibawan napari ba katkum gijing sakhi jongi hangne powar jente jongi ro ba kasnong muktupur kisnong dauki ki bahap akatan bodar buat ke Bangladesh lada jia kum kina gijingjia kine ki barjela ne ki bari ginom yok kem yaki namar ke jamha ke jakarung ke jakami ke joki tena kalian ke SDO kalkular ban sim khia ya kene kam hakaba ban pengot ban ilakular ro ban khot mardo sai sisen ya ke jingalang bat kirang ba sinom ki badon hakane ka thain bat insape ya borok isnom kibadon kine ki barjela lane ki mender ki bayo epic bat insakhot chikana ki jingalang ban yemir jumon bat hakajo kopor ban pendam no ya ke epic kejangki na kalian kaseng ka keruwa ka basyai ki krenjai ba nino mela yano ki mender lane ki banabar kinyo ya kane ka hok kabakum ki traisnam ki trai muluk kinyo kumba niyo ban imsuk imsain hakane ke jaga ka jongi ban ke jong kopor ni kintu ya SDO badan buram bat kumju ya ka office jong lamba ka office jongi ba kidai ban dilen no mardar na ban pendo pendam no mardar ya kane ke jiyo epik jong gine ki barre ne ki barjela